Reka nanone twongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer. Uyu ni wa mwanya w'inkuru zidasanzwe zaranze umunsi. Joshua, turagaruka ku bakandida bigenga bagaragaje ko bashaka guhatanira kuyobora u Rwanda. Turababwira kandi iby'uburwayi budasanzwe bwibasiye abacukuzi b'amabuye y'agaciro muri Kayonza. Nituva muri Kayonza turababwira inkuru y'umugande wahimbye ko yapfuye bakamuvumbura ageze muri Amerika nayo ntibacike. Turababwira kandi iby'umugore wamaze umwaka yibera hejuru y'igisenge cy'inzu. Joshua, tuva hejuru y'igisenge cy'inzu turanagaruka ku myitwarire y'ingabo za Ukraine mu rugamba zihanganyemo n'iz'Uburusiya. Uramenye ntugende kandi utamenye ibyabaye kuri Minisitiri w'Intebe wa Slovakia. Joshua, reka dutangire tubabwira ko abantu 8 barifuza kwiyamamaza nk'abakandida bigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda. Ni inkuru dukesha Kigali Today ivuga ko abantu 8 basabye impapuro zibemerera kujya gushaka imikono mu turere ibemerera kwiyamamariza kwa Perezida wa Repubulika. Joshua, barashaka imikono mu turere. Ni amakuru Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangarije mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane tariki 16 Gicurasi, aho yanongeyeho ko uretse abo 8 hari n'abandi 41 basabye impapuro zo kujya gushaka imikono ibemerera kwiyamamaza kujya mu nteko ishinga amategeko nk'abadepite. Muri abo bose ariko hari 2 bagaruye impapuro bahawe kuko batigeze bajya gushaka imikono mu turere. Joshua, abo ngabo bahise babona yuko bitazavamo impamvu bazigarura. Komisiyo y'Amatora iratangira kwakira kandidatire guhera ejo ku wa gatanu tariki 17 kugeza tariki 30 Gicurasi 2024. Dusimbukire Kayonza aho abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro hari indwara ibibasiye. Yego, igihe kiratubwira ko abantu bagera ku 9.2% by'abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro bafite indwara idakira ya silicosis. Mu buryo bwo kumenya uko indwara ya silicosis ihagaze mu bakora mu birombe by'amabuye y'agaciro, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'abafatanyabikorwa bacyo bapimye bakora mu biryo birombe 1030 bo mu karere ka Kayonza, basanga abagera kuri 95 bafite iyi ndwara. Joshua, Ushobora kwibaza ngo silicosis ni iki? Silicosis ni indwara idakira ifata ibihaha igaterwa no guhumeka ivu ririmo ikinyabutabire cya silika kiboneka mu mucanga, amabuye no mu bikoresho byakozwe mu mabuye y'agaciro. Joshua, silika ntago yoroshye. Iyo umuntu ahumetse iki kinyabutabire bikigize byitekera mu bihaha ubundi bikabyangiza ndetse bikambikomeretsa ku buryo bukomeye, bigatuma bidashobora kwinjiza umwuka mwiza nk'ibisanzwe, bikaba byatuma guhumeka nk'umuntu bigorana, gushyira no ku rupfu. Uretse abo 95 basanzwemo indwara ya silicosis bangana n'9.2%, abagera ku 8% babonywemo silicosis banasanzwemo n'igituntu. Abagera kuri 55 bangana na 5.3% badafite silicosis babonwamo ko mu gituza cyabo hatameze neza nk'ibisanzwe. Igituza cyabo ntihameze neza nk'ibisanzwe. Joshua, abagera mu 117 bangana 11.4% basanzwemo ko bafite ibihaha bidakora neza, mu gihe abarwayi bajya kwivuza indwara zo mu nda, ibyo bita internal medicine mu ruzungu, mu bitaro by'akarere ka Kayonza 25% muri bo ni abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro baba baje kwivuza indwara z'ubuhumekero. Minisitiri Profeseri Bayisenge yatangaje ko iyo hakozwe ubushakashatsi bugaragaza imibare nk'iyi, bigaragaza uko uburemere bw'ikibazo buhagaze, hanyuma inzego bireba zigafata ingamba, ariko n'abakora aka kazi bakagira ibyo basabwa. Joshua, Profeseri Bayisenge yagize ati hari ibyo abakoresha bagomba kuba bubahirije ndetse n'abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro. Iby'ingenzi umukozi agomba kuba afite bimurinda ibyo bibazo byose bishobora kuba n'impanuka. Turi gukurikirana kugira ngo turebe ko bishyirwa mu bikorwa, bikajyana no kureba ko aba bantu bafite ubwishingizi. Kugera mu mpera z'Ukuboza 2023 mu Rwanda habarurwa ibigo bigera mu 150 bicukura amabuye y'agaciro atandukanye, birimo abakozi barenga 70,000. Joshua, 70,000 ni abakozi benshi ubwo bazahura na silika, urebye n'abakarwara silicosis. Joshua, dusimbukire Uganda aho ngo umugabo rizatya ahimba ko yapfuye, asiga umugore n'abana 3 ajya gushaka undi muri Amerika. Ni inkuru itangaje cyane Philippe, ni inkuru dukesha Kigali Today, aho umugabo ukomoka muri Uganda yasize umugore bari barabyaranye 3 ajya kwivuza kanseri muri Leta Zunze za Amerika,
aza guhimba urupfu rwe ndetse ko yanashyinguweyo, ariko byose ari ibinyoma byo kugira ngo abone uko yishakira undi mugore aho muri Amerika. Joshua byose ni ibinyoma gusa. Ikinyamakuru The Kampala Daily cyatangaje ko inkuru y'uwo mugabo yashyizwe hanze n'umugore we babyaranye gatatu ubwo yabinyuzaga ku rubuga rwa X mu izina rya Ramses. Avuga ko inkuru avuga ari ukuri nta guhimba kuyirimo nubwo atifuje gutangaza amazina. Ntabwo watangaza amazina yawe uri kuvuga inkuru nk'iyi. Uwo mugore utarigeze yandika igihe n'amatariki y'uko ibintu byakurikiranye yavuze ko umugabo we yajyanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvuzwa kanseri, ariko akamwangira kujyana nawe, ahubwo akajyana na mushiki we wamufashije muri ibyo binyoma byose. Umufatanyacyaha yagize ati umugabo wanjye yajyanywe muri Amerika kuvuzwa kanseri, ntiyanyemereye kujyana nawe ahubwo yajyanye na mushiki we. Nubwo naje kubibwirwa ko yapfuye ndetse agashyingurwa muri Amerika, ariko naje kumenya ko ari muzima ndetse yashatse n'undi mugore. Bivugwa ko mbere yo kujyanwa muri Amerika uwo mugabo yafashe inguzanyo ndetse ingwate ikaba yari inzu umugore we n'abana babagamo. Joshua ibinyoma birimo n'ubugome kuko nyuma yo kumubeshya n'akazu yari kubamo yasize agatanzeho ingwate. Yagize ati nararize anshiramo, sinashoboraga kumugeraho, ntiyigeze ambwira izina ry'ibitaro ajyanwemo. Mushiki we yitabaga telefone yanjye rimwe gusa mu cyumweru. Nyuma y'ibyumweru 4 ngo nibwo mushiki w'umugabo yahamagaye uwo mugore amubwira ko we yapfuye, ko bitabakundira kugarukana umurambo kugira ngo uze gushyingurwa iwe. Umugore yarakomeje Joshua atubwira uko byagenze. Umugore yavuze ngo iki? Nyuma y'ibyumweru 4 ngo nibwo mushiki w'umugabo yahamagaye uwo mugore amubwira ko umugabo we yapfuye kandi ko bitamukundira kugarukana umurambo kugira ngo uze gushyingurwa iwe. Umugore avuga ko nubwo yari yarabwiwe ibyo, ariko yaje kumenya ko umugabo we ari muzima ndetse yashatse undi mugore aho muri Amerika. Joshua ibi nakumiro. Muri Amerika kandi umugore yamaze umwaka atuye hejuru y'igisenge cy'iduka ntihagira ubimenya. Philippe, nibi nabyo biratangaje. Kigali Today tubwira ko umugore wo muri Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utagira inzu yo kubamo yamaze umwaka aba hejuru y'igisenge cy'iduka ryitwa Family Fair Supermarket. Aho nahitwa Midland, aho muri icyo gihe cyose aba hejuru y'iyo nzu nta muntu wigeze amubona. Joshua ntawamuciye iryera. Uwo mugore rero aracyari na mutoya kuko afite imyaka 34. Uwo mugore rero utaravuzwe amazina yamaze igihe cyose yibera ku gisenge kugera ubwo abakora mu by'amashanyarazi kuri iryo duka baje kubona urusinga rw'amashanyarazi ruri hejuru y'igisenge cy'iryo duka rya Family Fair Supermarket muri Midland. Biyemeza gukurikirana bakamenya aho uru rusinga rujyana umuriro. Nk'abantu mwe rero namwe mujye mugira igihe mu checking ku mazu yanyu hatazagira umuntu uza kuhatura. Inyamaswa itagira amakenga yishwe n'umututizi. Yego. Urwo rusinga rwabageje ku cyapa cyo ku gisenge kigenewe kwamamaza iryo duka, basanga muri icyo cyapa hari umushyitsi wajemo rwihishwa. Umushyitsi Joshua. Yego. Uwo mushyitsi yari ahafite utuntu twibanze akoresha nk'akamashini gateka ikawa na mudasobwa ntoya igendanwa. Bakimubona ngo bahise bahamagara polisi. Ihageze uwo mugore ayibwira ko hari ahantu afite akora ariko ko nta hantu ho kuba afite. Iyo akaba ariyo mpamvu amaze hafi umwaka wose abaho bamusanze hejuru y'igisenge cy'iduka. Joshua abantu babita homeless mu Rufaransa bakabita abasanzaburi. Iyo bigeze mu Gifaransa biragorana. Umuyobozi wa polisi muri ako gace ka Midland yitwa Brandon Warren yagize ati ni umugore utagira inzu yo kubamo. Ni inkuru wumva ugashima mu mutwe wibaza ukuntu bishoboka ko umuntu yaba mu cyapa cyamamaza iduka. Yakomeje agira ati abantu bajyaga bamubona rimwe na rimwe nyuma mu buryo butunguranye bakaberwaho arengeye. Mu by'ukuri nta muntu waruza aho ajya, ariko nta n'umuntu wigeze atekereza ko yaba hejuru y'igisenge cy'inzu. Nk'abantu mwe rero mubana n'abantu mu midugudu ukaba utamenya aho arengeye, mujye mugira amakenga. Mujye mugira amakenga. Muri Ukraine ibintu ntabwo byoroshye. Ingabo za Ukraine zasubiye inyuma i Kharkiv kubera ibitero by'Uburusiya.
BBC Gahuzi tubwira ko Ukraine yakuye ingabo zayo mu birindiro byinshi biri mu karere kari ku rubibi rwa Kharkiv bivuye ku bitero byisukiranya by'ingabo z'Uburusiya. Joshua, abasirikare bagabwaho ibitero bikomeye bituma bimukira mu birindiro bidakomerewe biri mu turere tubiri two muri iyo ntara y'amajyepfo y'Iburasirazuba nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare. Iyi ntambara ikomeye ukizwa n'amaguru. Mu gihe cy'imyaka ibiri y'intambara, Ukraine yakomeje ikoresha imvugo nk'iyi isobanura impamvu yo gusubira inyuma ku rugamba. Joshua ntabwo ananirwa kurwana ngo ananirwa no guhunga, ariko dusimbukire muri Slovakia. Burya bavuga ko ngo tekinike ya nyuma ni ukwiruka. Joshua, minisitiri w'intebe wa Slovakia Robert Fico ararwana no kubaho nyuma y'igerageza ryo kumuhitana. BBC tubwira ko minisitiri w'intebe wa Slovakia ni Robert Fico ari mu bitaro aho abaganga barimo gukora uko bashoboye ngo arokoke. Bibaye nyuma yo kurasirwa mu mujyi muto uri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru wa Bratislava. Ku mugoroba wo kuwa gatanu, minisitiri w'ingabo wa Slovakia Robert Kalinak yavuze ko Fico yari amaze amasaha arenga 3 arimo kubaga kandi ko ibintu bimeze nabi. Ubundi y'abaganga bakoze operasiyo bazi bavuga ngo yagenze neza, ariko ubwo bimeze nabi birakomeye. Joshua avuga ngo ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Abanyapolitike bo muri Slovakia barimo na perezida w'icyo gihugu bavuze ko uko kumurasa ari igitero kuri demokarasi. Igitero kuri demokarasi ko barashe minisitiri w'intebe. Ukekwa kumurasa yafatiwe aho byabereye, ariko ntabwo abategetsi bari batangaza umwirondoro. Philippe rero icyo gitero cyabaye hafi saa 8:30 z'amanywa ku isaha yaho, ari nayo saha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo bibera mu mujyi wa Handorov uri mu ntera ya kilometero hafi 180 uvuye mu murwa mukuru wa Bratislava, aho Fico yasuhuzaga abaturage ari imbere y'ikigo ndangamuco ahari habereye inama ya leta. Joshua nubwo aya mazina y'iyi mijyi nayo atoroshye kuyasoma, ariko amashusho yagaragaje umugabo azamura imbunda arasa inshuro 5 kuri minisitiri w'intebe. Nyuma uwo mugabo aza kurushwa imbaraga n'abacunga umutekano wa minisitiri w'intebe, mu gihe abandi bo bamucungira umutekano bajyanaga uwo minisitiri w'intebe mu modoka ye. Wakwibaza ngo yabarushije imbaraga cyangwa bamurushije imbaraga arasa minisitiri w'intebe inshuro 5. Inshuro 5 zose Joshua. Minisitiri w'intebe kandi yashyizwe mu ndege ya kajugujugu ajyanwa mu bitaro biri hafi aho mbere y'uko ajyanwa mu bindi bitaro byo mu mujyi wa Banska Bystrica mu burasirazuba bw'umujyi wa Handorov. Joshua, ibintu ntabwo byoroshye. Inkuru z'umunsi tuzicumbikira ahangaha, tuzasubire ubutaha.